twe kiria kwe wajanya rali re wajanya rali, she's a hustler. Na mimi nasema ukweli, nasema fenya naonaga ama na she's a hustler. Hustler nole ndire na wira permanent. Wira wake athiaga kiruga go ahana monkey onake. She's like a monkey. Anaendaga kama anaruka mara ukamuona na woko woitetwo kiria woitetwo takataka cia municipality akiuga rogotai maya mothe rogotai ningumuriha akauma hau akathie kauga ni ndiratwara andu taki ni ndiratwara andu Germany ni ndiratwara ki akauma hau agathie githaiga ndirenda tigane na mutu wa Spencer ugathiririe mutu uyu wakwa mutu uyu ni mweru ndena mutu mweru ndirenda ugathiririe mutu mweru mutu mweru ndirenda ugathiririe tigana na cio Spencer tigana na Teresa wa Muraya oyo no Muraya na Maraya tigana na Teresa mara kauma da mama baspea hure ukuete tiriaku ihure uniri yake tigana Teresa basta ben nake basta beni uri ukurathimo no wadua eta watia matroni eno kanitha ni kurugama kanitha ndiakirugamire ni akimuregire ndiki ona ndi maheire matroni guys nene gwirira mbeca ciakwa guthie na Pastor Benny agathie guys mutikana makio ni andu marathie marahurirwo mbica jet you ready okay let me finish give me 2 minutes right. Okay, mutikana makio ni andu marathie kuhurirwo mbica kiria-ini jetini my dear atarahurirwo ndege-ini ati ni ageithirie no tari wageithia ona ndiakigeithirie Uhuru Dallas ati ni urageithia Uhuru ni urageithia Ruto ni urageithia Gachagua riu koneka wenda nene riu ni anene mwikaranite nao hau mwi hapa kwa baba mwi bamba kwa baba ingi mamugeithagia mathiete ona matiaranagiria mweshimia ukahura kabisa arafu magathie mao ukahura kabisa na onge na baba ona matirakuhe wakati wao baba darakuhe wakati Ruto darakuhe wakati mwaranirie taitha murata wa Ruto no we no ge my dear mutigaga ikuha icio ngorofa ni andu aya ni social media tigaga ikuha icio ni ngorofa ati ni billionaire wa guthiku billionaire wa guthiku na wajanya rari my dear ni kanwa gaku thima na ni wenda konuma no nume na wanuma tugutwarana nawe bumper to bumper gwire atiriri kanwa gaku ni guthima tondu wagikora baby top ni akugongeire uhoro uyu urokire handu ha waithaka ti baby top ni alikugongea sijui 2018 na higo 2018 kai miaka ino yothe kuba 2018 ri waregete kuga uhoro uyu niki uroka kuga ati no wagongeirwo 2018 na muri athakeri no gaka ni kanini kega wewe kiraihu tani wewe kimundu kiraihu kimundu kironeka no kihure muthuri tusarie muthuri ungi na gikoro ndukora urenda kunjira atiriri athuri urenda kunjira waja nyarari athuri ayothe uthiete ugakoro ugasamania nao anene nduri wesariria githuri hau anene ri ohe uthioga ugakigeithania nao ri magire gucariria brother yake kana uncle ciao magire tondu riu ni uronire BBT ena kiraiko ri na ringi ona matirandate ri ringi no content ri me hau na kiraiko ri na ni marathi wega na kiraiko ri na ni marera na wega na kiraiko ukaigwa wiru we nducarie waku muthuri na ni wakigongeirwo ni baby top wakigongeirwo ni baby top tucarie githuri kiega no gikoro ndurenda muthuri ri na tondu wina ciana ri ndugeikare na ciana tiga gutindana ukirua bara cia 2018
Bara cia 2018 nĩ ciake. Ũtithire ũkĩrũa. Ũkĩrumaga andũ gũkũ. Watwĩkire nĩwe ũ. Ũrumage atũ atĩ billionaire ũrarumana. Ndũkũ waiguire billionaire cirarumana. Billionaire ona citirumanaga, billionaire ona citiaragia, guys. Wewe uri wacemania na billionaire ũrarumana. Uri wacemania na billionaire ũrarumana. Ona ũrĩa akĩrĩ billionaire. Aetagwo atĩa? Baba uri waigua baba agĩũka haha gũcokanĩria na ciana akĩrumana. Billionaire citirumanaga, guys. Gũtirĩ billionaire rumanaga. Gũtirĩ billionaire rumanaga. Ona millionaire, gũtirĩ millionaire cirumanaga. My dear. Haya. Every time ukikuja Germany Waithaka. Kwa sababu sasa uko kwa computer, guys. Huwa wanaweka hizo vitu kwa computer. Alikuwa ameshikwa Waithaka wa Jane. Alikuwa ameshikwa na akaambiwa kuna drugs. Lakini hatukupata drugs yoyote. Kwa hivyo next time akikuja lazima atapitia immigration. Hakuna time Waithaka atawahi kuwa hapiti immigration. Imagine kutoka leo mpaka hiyo time Waithaka atakuwa anawekwa kado ya immigration mpaka wa leo. Atakuwa naenda anawekwa kwa immigration, wanamchakanya, wanamtoa nguo zote. Atakuwa hiyo ni sasa ni story yake. Atakuwa anapitia hapo kwa immigration every fucking time. Every time atakuwa anapitia hapo kwa sababu ya mtu mmoja tu amemharibia. Leo utajira atiriri wa January igiraririe kama ude mwarireria ate wele immigration ni wa haisireri tiga no riria mwatigitwo ni Pastor Ben mwatigitwo na Pastor Ben kiria na ndikuonaga nginya JCM mwenewe tondu no aumiro matoroni leo gora idea kuria atiriri na kuuliza wewe wa January saa hii tunaongea ulikuwa unaniambia niongelele about huyu mtu anaitania immigration as we hate people who cause immigration for people. We hate them to the patch. Mimi niko na citizenship lakini nachukia watu wenye wanaitania immigration. Watu unatoa mtu Kenya unamlete huku alafu anakufanya vibaya, relationship haiwork, unapiga immigration simu arudishwe Kenya na pengine amekuja mpaka na watoto wake, pengine amekuja mpaka na vitu zake zote, ameuza vitu zake, lakini unamuitia immigration kwa sababu relationship haikuwa, unamuitia immigration anarudishwa Kenya. What's the need? Umefurahia na nini? Ni nini imekufa? Sasa amerudishwa Kenya, basi raha yako ndio hiyo. So nidigalereria Rafikis hau niarekire oru no juge Rafikis oyo nganga wa Gemi ampatie Rafiki pesa zenye alitumia kunini Waithaka wa Jane kuera Waithaka wa Jane visa. Sasa mimi naweza ambia nganga huyu wa Gemi nenda umlipe pesa zenye walitumia za kupatia Waithaka wa Jane visa. Malize hii ya Baby Top na yeye akaambiwa amekuja na visa ya tours anaweza rudishwa Kenya anytime. Sasa nauliza my dear, kama Baby Top mnasahau Baby Top sio musician. Mnasahau ana dagine bafu, Baby Top dagine bafu. Baby Top haezi hata iba akiwa bafu kwa sababu anaweza haribu mpaka waves za maji. Maji zinaweza katika akiwa shower. Haezi iba dagino sio dagina. Baby Top dagina na mugambo sio. Hey, Baby Top haezi iba. Sio artist. Baby Top the artist. Baby Top Netua amepatiwa visa ya kutua. Anaweza tua UK, anaweza tua Germany, anaweza tua huku, anaweza tua America, anaweza tua Seattle, anaweza tua anywhere she want. Kwa sababu ni tourist. Ndio maana watu unasahau huwezi muharibia tourist kuja kutua. Na ni pesa zake anatumia, hata kama anapatiwa na pesa na Gemini kama kushukuru, anapatiwa pesa za kushukurio, shukurani, anawaambia chukua utu tudogo shukurani kwa sababu ya kushika microphone. Baby Top ni tourist. There's no way unaweza haribia tourist visa, my dear.
Kwa sababu yeye amepatiwa, kwa sababu ya pesa zake amejiweza ni tour. She's a tourist. Anatuletea nini kwetu? Anakuja kutua Germany, anakuja kutua huku, anakuja Dagina. Sio musician, sio nini, ni tourist. Sa tourist doge modo wa tourist visa. Doge modo wa tourist visa. Kuwa mesiria masiore. Mahige, my dear. Wena tuisiria tonini mwana nawe muthuri mukuru. Wena tuisiria tonini mwana nawe muthuri mukuru na wikarite Germany miaka nenda miaka rudi. Ona ni ndigicanukite. Wikara miaka 20 kundu kumwe titio ni rigire tio gicanuke. My dear, ugitige u Germanist. Ugitige u Germanist. Otuike ru, otuike mu Germany. Otuike mu Germanist. Otige gutuika mu Nyandarua. Otige gutuika mo gucono maithone baka wa Kiambu. Ogituike mo Germanist. Giyo gekirage ta o Germanist. Oikarege oikirete ma Germany magoti maria manene mekagiro ko Germany. Ndukonekana kigoti ni kia yo na we muthe. Ai. Lu haya.